Ari kalanganen kauno kita lelwa sayo ekise warela song toto taban ko siya te song toto saroma sani mumona taba kasambal pena taban wong ka kauno ni ata totong ke palwara chaga ari me bleu chaka prenda saroma sani nang ko yung orange silura chichik Isaac wano katete ang kichama uya chambesen Koht kayong orange wano rachichik Isaac tuwa ulit Isaac pilkatete ang kichata nagchapui kita pui lapyo o makcha sesa makcha kay tene may sesa magmail mo ya chambesen Koht o nganen Koht ngan saraw tangan ng Koht kang tatkas lalamail kumay pui kita pui lapyo karata chailen tatong balora chay kaong nakalingan ben Koht kita kilikilang wasake kasambalem tan we ki nan romo isakriyaw iritichikeo tene we abak ngitik watch on kumail korusian mo itala palwara mail kan and we ala mayro memor masaraw yo makaparan ko pran coach po yesang on mayrong mek tis yesang kautak mek ngachin ko por paranki narisang chocha mo puksarawi bataki yang kicha te euki yang kicha kasampal pen palwarwat amen palwarwat melen me palwarwat puksara masam me bang pralang puel ayina chimo puksara masam talent tatonki isan ki yaten mora mimieche na nakliastis tuwara chichike isakten tame pe mo sairata tatok ponan so chawasan kalula so chawasan tatok Rimagara kasampal ekliastis isakriyaw chichike tenen yang pulopul wiwi aseri amper naptama taman meuran pan leleto pagkabanal tene chamanta sa unuya pa nani anso makapulopul o ko wiwi aseri amper no po chamtaman meuran pan leleto na tabanale katek pen songoros mataiken wiwi amen ari suchikan ranwech amen kalangan kiyang coach pa yagiyatan maurosan mekat kiyang kita uing taong cheme Pepolo kaperen pen kaskas school inenen mie puegi sawelmen coach masen akan confirm akan pleo katamanangi makauno Koht kan wiya mama center ari kalanganen coach o imen pleo kaysa balay ran maong sotuk o maong karusia luka karusong sawel mataylo pen sotukan ranwat chao pen jakapakap chapeg coach and download more of the revelation there and kasadeng kita more and more tamak chaka school gear ko to mas nasanang ko chutan yo dapat ko siya met wache sukan langalap mes suka o anta masanen ko ta mau at wache area ya tan sango imeni rongen klang child kin peran ki irongen Kichakin peranki rongan karape pagtakan men yadan kelangatas sawan wasakan magtabananane kameten tella kamakaleta kainenela te kostoneti song to tarana jagan rongan eri nasanen coach and bilatitut magtan kanya jagan bilang lonang klaso and biluyatitut magtabilan ki ay so kors jagan pachoto nasanen coach amen karta parentary so chicken ranwich is a go up ngay as we go deeper into this topic then niya cha we are cha tatawagan rob oktagan ekupenne tamagan titirak sana sa men coach masen kalautela ay peren kalautela ay kel kalautela inang give me more energy, the motivation to go for it. Can kakela kaya, hey, tama lang goto mo, to watch out again what a book, yeah. Klang kastokan, the water book. We want to know what will come next. So come with a heart of expectation. Koto niya man kan nong yon kasikan ta yet ngay may tama boy say so chicken ranwich. Amen. Karada. Kita pausela, muna chicken pausela ibil. Men share che imen Tona sa chak mail kan koros mem nan field nan kulakwatch kalanganen kumail amal may talapal wara mail kan uya living example of what we're learning right now me ken may talapal wara manan uya men Kalinganahla Koht and uya merong memor kan tatong pal wara manon kalangan pen Koht riye uya ben tatong pal wara chail kan kalangan pen Koht kan uya la vessel of honor for the Almighty yan bose way masa no bilbagije may lang bose la kapag ria child man na leave a legacy behind me ngay personally will learn ngay sister Cecilia na bil
kaunabil malbeyer ibil begiche kam kabakapki atanene at mele child party of Christ and kak learn utan pinagap the nona mena in dai pwegi at the tongue paluare on kalangan met court or legacy you the message mouth the wrong mouth you may leave behind on komuyong hey ama kaunaban malipe komuyong hey nan kulakwach tamak chaban wiuya tamak cha mo tang the tamak what we've been limeno kauna malipeni han mimenan field nasarikan ban ko tarong e wiya me ko chikapai tama ko ngay men puliki te pani cha sarikon ko to ese sawan anya cha maselta atama raban ese and I pray magchay ko rusiya ka ono ni chay sarikan and ka kwewe ka magchay tatong ka palwara chay ka ono kalangan pen coach amen hari chay bacholan an sapol machay ben so chicken rawach cha mimi chani tatong ka palwara man ni yatan kalangan pen coach ap chabanut ka school ki no acha Koaiek tatong ki am Koaiek ong nakalangan pen coach lang kau na mapengkach ki yang kecil Koaiek nan James sewa isa kisuta na kisakis mau ko Rusia ko sangren kau no kisakis mau ko Rusia ko sangren kau no or song kisakis kan na kachungalan ki Koaiek kan na kachungalan ki kau na makachki we ikak pilin tao matatok makaan kiyan sang nakalangan coach knowledge makaan kiyan lalokong makaan kiyan Koaiek makaan kiyan ay sangren kalangan coach Januar makabil terterai pita ser makabil kowa ke lima kono blakachki we when we sawa sapam the whole makona blakachki we when we am leader epil we kalangan coach kitail treat wauniki sangoros makosang ren kauno the wauniki the pia good stewardship of everything that God gives you. You mean that was Serikan Magano Gatkiway, Bill Renkak Pilwiaman Kalungan Ben Coach. Amen. Saramasan yang train my cerebral yik sagiski sang ren coach. Chasang Goros and Kakta dog and Kalungan Ben Coach. Okay, Sabul Machay chipin watawat Banbachosan and Gayong Orange. So chicken run what chaban some Kalangan and Bungan Gorosme Bidata Koaiek me Chelen Doadoangki ong nakalangan pen coach. Eri mon chaban dola and gakcha wewe honor woke wauniki Doadoangki ong nakalangan pen coach talent kisakis woke song kisakis in coal eke kan ke kisakis in coal eke yan ke kisakis in Koaiek in lang rai na tete kan bil Koaiek kay marami Koaiek in tete eke yan ke organizational skills woke Mayin kosoneti kasantin magan mia meeting the mia bekwan na iray kan makan kosan agayan ke Koaiek na yadang sanga leadership the zone kawait agayan ke Koaiek ninching nyaray bil ken ninching ragan inchi tamaros kun watak bil ken encourage akin bil ken kailay agay bilan ke Koaiek na leadership the zone kawait apong agayan ke Koaiek na kasukul Ernain song koros magaan ke Koaiek nanti yang Doadoangki yang nangkalikan pen coach. Okay, let's jump to our reading. Kayong goran chay sakriyaw rajuju kay sakriyaw le sidisak. Ibang watak pwimo ya chay main wasan watawat. Kayong goran chay sakriyaw rajuju kay sakriyaw sidisak. Christ rasang baluar rayo makakon chotron miya. Baluar chayo kan baluar watch ko penong yata war chayo. Biltu watcha ko child korusia men susta men liki litukan o men mayawtakan child baptize lang ang saraw pag child and wiyala war chayo o child korus alayer o out gitar ngayon noche. Pagkaiten ngayon chayo kakon chayo nakuyawita pagkaiten kakon chayo wiyata baluar na ramas kakon chocho. Mapachen neban kininta kaiter ngay kumut kaiter ngay kisen baluar match me socho weo ka me solaban yaksen baluaro o masalang paninta kaiter ngay poran maseo kaiter ngay kisen baluaro match socho weo ka me solaro yaksen baluaro ma baluaro isa kuyacha poran maseo yatuwane ka krong wasa ama baluaro isa kuyacha salangeo ayatuwane ban kak net wasa coach kachkin pene baluar and
aramas koros en tuen kachin kupre so chapan mia palwar na pan kokon cheyu palwar cheyu akakon akan mechoto. Okay, makapal further read down. I think it's long. Issumen watagalak weban kangalat time. Ap magcheck lang nan wasach banora la peta che. Ekosikosia tuan balware o kakon toto. Yakit kosia tuan balwaran Christ. Nia chamchaman magchay koskosia Wayne Court. Wayne Court. I saw me watagwasach wasach. Pilewa chamanenge ayo ni aleme. Ayo sa koskosia pwede kaloga chepier tompi. Ay men yang ko la kalo kamiach kita token nan yat no office men pastor ko indang etuwa peneche ergen sumi ko to ngai metmeto dana pung inline en tami bil melan statiki kay bak bil men yang kalo kay bilananem nan ofsa wasaj ka teteng challenge chamchanan magchay ko kon chocho kay cheban ka kuya me kay chemia function magchay ko rusya ban tato apalwaro ban ka kin sanamao dame song ko siya nan wasaj magchay palwaro uchap ka kon chocho niya me we ka magchay koaiek song koaiek kay niya ap magchay ban kapena kapachapena koaiek ka choto tong kan kauno apan niya men kalingan pen kauno. Chay suka kintak iwasag ni kapre makan rongmao. I hope you did no wasamenta mentama kumucho pan so emas eskaiter ma banchor esocho weu ka mai kale pa esolami wiata toke o ke solami ne palwaro we are check sen palwaro sang goros magtay wi magan kisa kisen goal aka goal tatangke on kan program watch ikin maugi ang sa mekin men nenenda gin maugi rong goal mia mar ke saksen goal ang sa makamen rong ka school mia mas me perken ka school pel wewe ang sa makamen rong ya no patak mi ya den mo teaching eken wewa mia magan preach me perken preach utan you also feel that power ngari wasata me koskosiana me so chile pilipil mako peu kan tatongki tatongki palwaramal tatongki am koye kan ong nikalingan pen coach but that's what will complete the church palwarwa koskosia momotson Christ we ki kaitek achay pelian lamanam kaitek friom ta assembly the Catholic the pros tame koskosia momotso ki group of believer imen kan tema no kala magtakoso ya to Wayne Court nan Wayne Court taban tatongki ata yata no taban tatongki ata koaiek on kalingan pen court tamak chan kiyon ka kuya men Kalinganahla kauno may makulkan ko luway may magpatakan batak way may makaskulkan kachel kasukula Pileo next scripture dami ko siya masuch kan rancha bang chega scripture kan na ko siya metuan palwaro yang maneban tatok bene melaw bagalanan Rome isakriyaw nan Rome isakriyaw ra chik wano lel isak nan Rome isakriyaw dacha Rome isakriyaw ka chamanta Rome isakriyaw ra chik wano lel isak tener chailan kapayata po isa child nag-child Erchailan kapayata po isa child na wakpesang ni sangon tatongkan na koneng kalangan ma-coach kachiyang child makchay po isan kilo kisilimasan en coach child wiyat tuwen na koneng posonon na chailan ankiya child kaping kiray kan makalkalog na namerkay ray kan makalkalog silinan pon pay ak child kan meso chukinyang wala kalo ak child tatong tamak chailan ki tamak chan ki chakak yang sawas so chili pilipil ko ay magchakakan atani ray kan makan kalok ren kalok we achay poisa child ta child kisa usang pesang then magchay poisan kilog silimasan ng coach child we when makoneng posono magchay nan kia magchay poisan kitatokan papa child utan pan papa masun patak child utan pan patak magchay poisan kitatokan kakelaka lolen mechikan child utan pan wuya
memen makin kisakse ki me chekan me koch me a e utan pan wian ni sapan memen me mie manaman en kaun en utan tatong laut laut memen makin katak o me chekan en utan perren ki kapayata eri amai limbak en utan melel kumai chachik mesuet kan o chang nia chang me mau kumai limbak penen into wen limbak an solang o kumai wow penen nan punga mail imen highlight nan las in re tena so chili pilipil nan tamak chawi wiya chanda tongki makchason kalok takalok makchason kaskul kachakaskul makchason papa kachapapa makchason kakelaka chakakelaka makchason katak ta kiwi aktabil sapan ni ataruya tanan songa koros magchail wiya kachay kapayatan ya chay pereniki o kasampalikin nan rachik laso tena kumail wow penanan pungamay chay wow penanan pungamay kay bak imi song ko siya kaya den testimonio kaya testimonio share me sa wiya why matamataw na ipilanani ang ko lang kalaw po imetamataw kachingin na imetamataw mo kay bak chay kak metaw lang mo in kalog ba kayo kalog na mau sang may pan mi mga ipapate pan mga kamakal yung sarawit sawasara mas kanta momot ngay kakalakela ka amen saraw ka tete ang chailan ka kisaki sa usang pesa imen kakela kayo pwede kakpil miyan ang matamatao kan kota rin kachay show lang chay kakachapil kilang tiyang kachay awar mo yung pina maposon lauta at siya maposon chik ngay sa kanakana pina mamapo talagang gawsa masa ray kanyang bata-batang kamasan ng Koht ray kan bakabay lalapot siya nan tama kahanaki coach likirail ong nan pukowo pwede emangi merakakayang a coach pilikiyang komo yung ngay nakachya sa triyang pitoy a coach pilikiyang kacya Koaiek machahanaki tama kahanaki so chicken rangwach may ninayan ki ay so o yan kakpil kasukul may ni Koaiek o kakela ka aramas nan memorwach i Koaiek ta i kisakis ni kamela na makauna pilkachkiyang yan ayan tatong ki lang makapilan ki Koaiek ng katak na melaw katak kaya nga aramas kisakis kauna bang kachkiyang child wen nakachailan ki riminta ka ranwach tani perren pwede lesson may melan study ka na ya chan next lesson uya masen yu makapulipul sang ren at kaunen ministry share ri utahanin nin confirm masen en ko che kapengki ongay may ganota sang ko to che kauna yes ri kan bagabay so chili pilipil tama kuya makashipil yang pipir pon son pir so yang takatak stot sa so yang sapa likiseli masen no apka mimi ampu ko son pata ko son papa nan tenbas nan momo papa am nona baba am nona baba ta am tenini aka wiya mako son ko wiya ni sa koros imen kakela kay pwede songan matmatawo kan kakan kota na kan kalwe chela ataile wang kauno chama-chaman James Ewi kisakisu mau korusia ko sang ren Koht kayong tumatip payo ra chichikay sa kriyaw lali sa payo melaw kakakpen watak ipanora la peche tenakateng may teng aramasan kilang tiyang pweki ang pulopul can we example okay example wo ki son katete son role model son kalmang we son kalmang nanam kosoy nanam klama ke sibilian bat patak sa liya po sa makamimiyew ken uya ren kaklang kaunorem ken uya am kosoy ang kasal Kalinganahla Koht imag chakos ko siya baluar at kosoy ang Kalinganahla Koht tama ka kinkiye ekin Kalinganahla Koht kay bak chay kin tama lang kay bak chay kosoy ka ken attention sa ngaramas aramas ka kilang tongok ta moment kahit na mamahal kinug te kilang tongok mesarail ko ban produktong esto Kalinganahla Koht
eri ime wasach kosia tena tailen wiamen katete mau nana chai speech nana chai kosokosoi tamak chai kosokosia kariau tena nana chai kanta ko nana chai wia kecha wiamen kalmang mau acha wia en kaperenda ko chen Kalinganahla kauno nana chalimbok en Kalinganahla Koht limbok ko tamak japa ko en Kalinganahla Koht kete pa kong me coach me so kaperan kata kauno karasepe ke yung kosonat me ko yung child marapen na koros ten chalen pa kong coach niya chay mong yung sak lamalam isak ko kelung sak kariyawa tene pa kong menim tong kantuwa champa kong lang first mga shukak apaliyew enembewo anemberiyawa ba sort of possible na limbagang coach ban loud alimbagang medje kan ban pulaway ni pure rima karata checking kasambal ga chaile wang coach o last niya child person and bil Kalinganahla Koht kailan we are leaving this one we are men kalmang maun na chay kosokosay na chay magmakit na chay limbak na chay person o niya child norma kalakal tatong balwara child kaong ni Kalinganahla Koht wasayo ba kay sa norma kalakal pagalamana ni pro chamanta ani pro isak silura chik tayo nice map sa phone page pan kumail koros utan pan wauna ki kasarawin kapopot o kumail ol popot o li popot kan kumail utan pan lalapwatch pene coach pan kachin katek ta makin mauren kamal o makin mauren nenak imen bleu ka prayang pwede chagos ko sa taluar last lan nan match nan tumatiyo tena kateng may teng armasang kilang tiyong pwede yang pula-pula ka kan yamen kalmang mao nanam kosokosay nanam buyaw nanam limbak nanam poson o nanam norma kalagal yet lang magchastupan wauniki at covenant taluar chaka eri kaunaban kate tena kumail koros kay teka kay na kumail koros utan pan waunaki pasarawin kapopot o kumail ol popot o li popot kan kumail utan pan kin lalapwatch pen coach pan kachin kate kata makin mauren kamal o makin mauren nenak makin mauren kamal nor nenak nalokoyang waya na God will judge those who defile the marriage bed may socha kan waun ke bed chen mapopot klang yaten wasach katete yang kechailer nor chaimen bombe kinda wiainsen and bobot wiainsen and bobot on top of both which means that sex is only for married people and men waken that making love child kiyang it's just for married people and we are mego chumakano kachkita ongache mabubutak lang ari ongache mabubut ongache nan pungan popoto lang ina wasach koskosuyatan kumail korosutan ban won kaya may kasarawi ari chay tatong ko palwara chay ka on Kalinganahla Koht ime may nayo te pala sa ngayon koskosuyan lang we've been paid kay puy kita puy lapyo karata chay bananane tatong ko palwara chay ka on Kalinganahla Koht ari rech mi rabrabag ranche mi men kosiya Kalinganahla Koht po puerta ari ime bil kasampal chailen tatong tamis sa leng chailen kak tatong ki wauniki useng ong ni Kalinganahla Koht kayo ko rin chaisak irachik sa disa kayo irech chapil kupener ekoskosiya yate no aintene ain sumakatan nempil ain sumakatan mga na koros makawia kain wia ni Kalinganahla Koht eri nan balwarwach korusia sang koros makchawia imigo siya masa ng coach yate no uya kelas kechay rongon katepang si swatay na kay rongon kita me coach pwe uya kamao pom opil uya kamao pe kachakorusia melani rongon so to kan ran watch met kapay makan rong o kapayata nan change theory sa kriya tana kate rongache apuya song kapayata masanen coach pwe kita pwe makan kapayata kapay van koto Raymond bilwata kangta nam kayon picheta ayuro chikchika isak lele isa kayo. Emasani
Emmenemen kumail nintuan son kowa mau and sapwelmen coach kapaikan. Wrong mau. Emmenemen kumail nintuan son kowa mau and sapwelmen coach kapaikan. And kintotok ong ni kamau pen mechekan. Kapay me eale sanger ren Koht. Tangkapureya. Mekin patak and patangi way masan and Koht. Mekin papa and papa when kak and Koht when kak na Koht kachkiyang. Pagkapeng and kowong Koht ni me koros ni maran Jesus Christ. Magachisapal man ko wow kapeng arenti koros ko kolate. Amen. Okay, men kaprik chalan and rachik isa ko. Then emmenemen kumail and we nintuan song kowa mau and sapwelmen Koht kapaikan. Rikan bakapay I Pilewura magtakos ko siya ng appointment ta waun ko honor card yang mana chaban waun ko Koht chakos ko siya chan waun ko Koht chong nya chapay chakos siya isa kisew ta monwa chapil ko sa match chan nya song kowa mau and sapwelmen Koht kapay kami Koht kapay kunong kata kapay intatok makahanik yan Uke kapay yu tatok makaan kiyo. Yapay makagisanan tatok ko tana. Tatok kapay makaan kiyo. Esyo ko nga chako. Lang wasa maganda na. Ememen kumain intuan song ko mau and sapwelmen Koht kapay kan and kintatok ong ni kamau pen mechekan. Nda mechekan. Amen. We kamelele me sote memen kachayl we tatok ong chapin kacha. Kaya kacha kan bertan mingsang Kola o protocol le maun ko rotan sauche. Koto ki meuren ay meur kalep so. Meur magchay wiyaw kayo ya meurong acha benini. O pil tato business to office magawiyaw pil wiya sawa song metaykan. Okay? So in everything that we do, kita wiya ong not only has and wiya kapayong metaykan. Ka wiya pata Koht wiya lalait wiya Tay uros, we momot na nopis, we kamakay, so to libil tamaka it's not only for your benefit. It's a matter of we when got papa me chicken. Amen. Ima wasat katkate and kicha. Pilpleu caprea, makchakan batak, makchakan yaten kalo, makchakan papa, we wanachakak course when makachakak. Karta makabil kok. Ang kaskulin rango chitane all magas kaskul kicho ko siya ekin panawi kina chon tatongo kamagalay mong kainanen uyawan am kap tuwa cheme next person me ban patilong mo rin am kamakalo yay president I attitude magsapanahan ki pwede ipak chang na ichar pa kaitek Erwege cha sayr tame tenakchang ya songko wa mau may ni me bang ya cha next topic mo rin met chana na wewo ka me songkoros magchan ki chako waki esinga kun mor wat chako waki ang kauno balwar wat chako waki ang kauno tatog magchang ki yok chabil ko waki ang kauno pening ni magchabilan ki chabil ko waki ang kauno songkoros magchatiyar chako waki ang kauno Pabuksaron nasan na milkakarisat tayo na isang chorus in samba isa Sapwelmen Koht. Ama song chorus Sapwelmen Koht awaw so cha na ko chiyo. I magchawiya kachako ko wake. Kakakit na ngay me petin pong ngay yata no te katak ros kanta ngay me petin pong statiyo ngay lelwasa may lediya. Riyan ka ba ismakiway kaya ismakiway lalakong ismakiway. Aramasmen kasikuliyo. Everything makuchakola kuwabak, it's everything comes from God. Amen? Sa ang koros ko sang ren kauno. Tarataan gumang yung nakchichik. Chaman makchagwiya sa ang kowa. So chamekot kichan ki sa ang koros yi Sapwelmen Koht. Amen. Last kila. Irang bukriyaw. Kolose. Episis Kolose. Sorry. Kolose silura chichigay sa kasu. Nang Kolose silura chichigay sa kasu. Emasanen. Eri, song koros makumail bankan wiya teinta. And wiya win maran kaun sises. O kumailan pil kapag kapeng
kapinga Koht sam ni maran Jesus. Tangka prayer. Eri song chorus. Inda song chorus. Okay? Song chorus na kumail pangkin wiya teinta. Wiya teinta. And wiyawi ni maran Jesus. And wiyawi ni maran Jesus. O kumailan kin kapinga Koht sam ni maran Jesus. Wow. Song chorus magchatan ninta. Song chorus magchatan wiya. And wiyawi ni maran kauno. Kanelele me song bukach karushi ban se wase ko ngai tori kita and de inta me coach me socho bam ya no maran Jesus socho wiya me coach me bam maran ya no maran Jesus kalanganen coach ki sapot me masan poson gamelele me ban so wase tora chamo tora wa chaga tora ne chaga tora be chaga nan ka ka wait nan mukit nakchan gan wiya song korsanane and wiya no maran Jesus we and Kalinganahla Jesus ma so akachate wiya eri kono se silura chichikriyesak siluo tayo so chilipilipil song ta nakmail kin wiya may lolaneng kumay lolaneng tuwete na kumail wiya tato kong kauno ap kay te karamas tuwete na kuya tato kong kauno kay te karamas klang maka yawan itanta ang song oras na gawya tuwa chika kungkukan kaglang aja itagan kukita kan jaya mga namatay lo lang sa majang kukita mga ko lang nakamat po nga ramas malawap kanuya wagla yo agay bak check put so much effort may ko chimigin kala ni mela check kukun mabuhay ka mga tacha ramas magasampal kajay so kan wiya sangnan jay shukun wiya niya chay kak jay shukun wiya ta wana chay kak wasach tane so tilipilipil inda so tilipilipil so tilipilipil there is so tilipilipil song ta na kumail kin wiya song ta na kumail kin wiya kumail lolaneng o lalapotiyang kilawan na mail kak dana tuweche na kumail wiya tatoka yang kauno rigi kan baka bay na chay latitude pang wiya alame ay so magtrabahan kiwi ang sumagtrabahan mayroong, ang sumagtrabahan kalok, ang sumagtrabahan kisa-kisa ramas, ang sumagtrabahan so chilipilipil, baba ramas man wiya chatato, trabahan wiya pwede kaya sa makauno ka ng kacho melel, kachaga school ki magchaga school siya wow, chorus kin miya pwede ang sumagtrabahan wiya magtato pwede Kalinganahla ng kauno kanana wewe ki may so chatang-tangan pili yung makin Koht makauno sa Koht so kan mangi song chorus kauno Koht kan nasa ni ta mangi kolo sa risak tayo tana kumail and chama-chaman makauno pan kachingi kumail lampan alatame kachin nakitong sapwel maramasakan pagkrais yei kaun melen magmail kin papa kumail and chama-chaman kumailan chama-chaman makauno Koht pang kachingi kumail. Riyay kan bagabay, muna chabang kay relax o chicken ranwich. Niya kachimpen. Tang makachawi ako Rusya. Yese miban, ala kachimpen kaskas kuli yuk so chicken ranwich. Yese magaban, ala kachimpen makarongo kapayata. Nakoson batak men nan sukul. Pilwiya wanam kak. Yang wiya son ka school mo. Yay kaching ranwach niya kan kilang chon school kan make a school ita ray mir na office ekan kiyang yet pepod menta ma so cha memen kulwato ni chalae kay tek chalae wa makasampal pepod na siya I have invested my time in those kids eri apo kay tek ray na lang kaching iyuk ap kauno Koht na lang kaching iyuk amen hermona cha bangay la so chicken ranwach ikamelele me la palan me Koht kaleti pwede ngayon niya ipikas kulcha isinsiraya along the way pwede kau na mamasa na ngayon mo ay ninintangan niya laut nan irawat magtakas school ko koto ini pilmen shereng so chicken ranwich ay so mau cha ni rongen so chicken ranwich niya mo na taban bil kon malti pleu check yay ren ay kasakasay yay renay wiya, yay renay limbag, yay renay poson, yay renay norma kalakal. Iwiya men kalmang mau, o ngay panini, o ngay sarikan, o
Ay wasanta tok. So tilipilipil. Wasamini. Chama. So tilipilipil. Tamaka wuya. Wuya tuwachame. Kauna maka wuya. Ka haryata coffee yo. Tuwacham. Haryata coffee yung kauna me. Kaban do it from your heart. Kaban learn but we're doing this for God. Chaman. Taraniki. Amen. Pagchaysa me. Ranan kachung. Soon and very soon. Kaitak bilbadiocha, kauna bilbang kachung yupchani amini samba. Ershaban te was hot so chicken sandwich. Kalanganen coach, pwede ya kautak lagap, chan ka kolmal. Ko yang batch yang kautak, so chilibil wasakakan kautak ye. Kola yang kautak, kola, uya wanang kakan rong po. Kola niyam kasig makaunon sata. Masen. So chilibil makakan yang coal nan kautak. Makakan yang yatan apali sanji school bil apali ren uya wanang kak and me koras magtawya chama kolo sa silura jikri sak bayatan kumail chama makauna ban kachingi kumail makamena la kaching mau taptapato ka de match bukan kak ala kaching no mau euran kalanganen kocho I match ni menegyang child kono kochan ka bedak child korusi amen.